uyu munsi ngiye kubabwira ijambo ryahindura ubuzima ry'umugabo ukomeye cyane kuri iyi si. Hari inkuru mwumvise mu minsi ishize igaruka ku buzima butangaje bw'amavuko ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Igitangaje kivugwamo ni ukuntu yavutse ku mugore wari ugiye gushyingurwa mu mirambo y'abaguye mu ntambara. Burya abizera bavuga ko icyo umuntu azaba ntaho kijya, baragendana. Niyo wanyura mu nzira z'inzitane, za zindi twita iz'urupfu, ubu uzageraho ukaba cya kindi waremewe kuba cyo. Se wa Vladimir Putin yari umusirikari, amazina ye ntabwo azwi, ntabwo yatangajwe. Akaba yarabaye rero umusirikari mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Se wa Vladimir Putin yasabye uruhushya ngo ajye mu rugo. Ageze mu giturage iwabo abona ikamyo yari yuzuye imirambo ngo bajye gushyingura mu mva rusange. Uwo musirikari uvugwaho kuba ari we se wa Putin yarebye mu ikamyo abonamo ukuguru kwambaye urukweto rusa n'urweguriye umugore we. Ntiyabyitaho cyane, arikomereza. Ageze mu rugo asanga umugore we ntawe uhari. Niko kugaruka kuri ya mirambo yari ikiri mu ikamyo. Asaba abashyinguraga ngo bamuhe umugore yari yamaze kubona ko ari uwe ngo amwishyingurire ukwe. Yakorakoye wa murambo yumva agatima karacyatera. Niko kumujyana kwa muganga, bita kuri uwo mugore aza gukira. Uwo mugore rero akaba yari atwite ubwo yari muri iyo mirambo. Nyuma y'igihe gito amaze gukira ahise abyara akana. Ako kana niko kavuyemo Vladimir Putin uyoboye Uburusiya. Tekereza ibyo bintu. Hari ibintu wumva ukumva birenze ukwemera. Putin rero ni umuperezida ukunzwe cyane n'abaturage. Kuva yatorerwa kuyobora yahinduye byinshi bitari bihagaze neza mu gihugu. Yanafashe ubutegetsi n'ubundi yari asanzwe ari minisitiri w'intebe. Putin ni umuhanga ku rwego rw'isi mu mukino wa judo. Yambaye umukandara w'umukara muri uyu mukino ubwo yari afite imyaka 18 y'amavuko. Yakomeje kuzamuka mu ntera kugeza n'ubu. Putin rero ni umugabo ukunda imbwa cyane. Yagiye yita imbwa ze amazina y'icyubahiro. Hari n'abagiye bashyira hanze amafoto y'imbwa basa, bikamushimisha cyane. Putin kandi akunda kuroba, ajya mu ishyamba agahiga ingwe akayimasha igapfa. Akunda no koga, anafite impano yo kuririmba. Hari n'abahanzi yigeze kuririmbana nabo. Nyuma yo kurangiza amashuri ye mu bijyanye n'amategeko, ku myaka 16 Putin yinjiye mu kigo cya gisirikare cy'Uburusiya KGB. Afata amasomo mu bya gisirikare, ahava afite ipeti rya Lieutenant Colonel. Ari nabwo yahise yoherezwa rero mu burasirazuba bw'Ubudage mu kazi k'ubutasi. Putin rero akaba yaravukiye mu muryango udakomeye cyane. Nyina yari umukozi mu ruganda, ise yari umusirikari. Ise yanakomerekeye mu ntambara ya kabiri y'isi ubwo yakoraga nk'umuyobozi muri gari ya moshi ya gisirikari. Mu gihe mukuru wa Putin yapfuye ubwo yari akiri mutoya. Ku myaka 12 Putin yatangiye umukino wa box, nyuma aza kuyivamo ajya muri judo, ajya muri karate na sambo, abicyamamare kugeza aho leta yagiye imufasha akagera naho yagiye asohokera igihugu mu marushanwa mpuzamahanga. Yanabaye umutoza ku rwego rw'igihugu. Ubu ngubu akaba ageze ku mukandara w'umukara na dani ya 6. Umubiri wa Putin uratangaje. Aho abandi bagira mu bukonje bagahura n'akaga, Putin we ashobora kuhajya yikokoye nta shati kandi akahava ari mutaraga. Vladimir Putin rero ni umwe mu bagabo bakomeye ku isi bavuga ari kijyana, ndetse abantu benshi bamufata nk'umugome ruharwa bitewe n'imibereho ye n'uburyo yakoze, mu gihe abandi bamufata nk'umuntu mwiza cyane.
Vladimir Putin yavutse ku itariki 7 Ukwakira mwaka w'1952, avukira mu gace kagezweho cyane n'ingaruka z'intambara ya kabiri y'isi, Leningrad. Akaba yarabyirutse afata sekuru Spiridon Ivanovich Putin nk'icyitegererezo. Uyu sekuru yakoraga mu gikoni kwa perezida ku buyobozi bwa Joseph Stalin. Putin nta mugore agira, nyuma yo gutandukana n'umugore we Lyudmila Putina. Bari barashyingiranywe mu mwaka w'1943, ariko bigeze muri 2014 muri Mata, Putin n'umugore we baratandukanye nyuma y'imyaka isaga 31 bari bamaranye. Uyu wari first lady rero w'Uburusiya, nyuma y'imyaka 2 yahise ashyingiranwa na Artur. Putin n'umugore we batandukanye bafitanye abana 2, barimo n'umukobwa uzwi cyane mu mikino ngororamubiri, Katerina Tikhonova. Undi mwana we w'umukobwa akitwa Maria Putina. Putin yamenyekanye ari mu gisirikare cy'Abarusiya, cyane cyane mu biro bishinzwe ubutasi KGB. Yari intasi ikomeye cyane. Ukuntu yagiye azamuka muri politike, umuntu yavuga ko ubuzima bwa Putin muri politike butangira mu mwaka w'1989. Yari intasi ya IRSS, yaje kuvamo ibihugu birimo Uburusiya, aho yakoreraga mu burasirazuba bw'Ubudage. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete rero ubwo yazasenyukaga, zabyaye ibihugu 15. Uburusiya bwatakaje ubutaka busaga kilometero miliyoni 3. Icyo gihe Putin yavuze ko ari nk'ikiza cya politike gishingiye ku mipaka kibayeho mu kinyejana. Mu buyobozi bwa mbere bw'Uburusiya, abantu 6 bakomeye bari bikubiye imitungo hafi ya yose y'ibigo, yaba ibikora ibijyanye n'itumanaho, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi. Icyo gihe kandi perezida wa mbere w'Uburusiya Boris Yeltsin yanengwaga ku mikoranire ye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane ku gucudikana Amerika, bigakubitiraho ko yakundaga cyane Kamanyinya cyane. Ibyo bibazo rero ni nabyo byaganishije Putin ku buyobozi. Ku ikubitiro yahise ava muri KGB, aba meya wungirije w'umujyi wa St Petersburg. Mu mwaka w'1999 perezida Yeltsin yagize Putin utaruzwi cyane mu ruhando rwa politiki, amugira minisitiri w'intebe w'Uburusiya. Nubwo byabaga, Putin yari afite impungenge ko Yeltsin ashaka ko Amerika yigarurira Uburusiya. Kuri we yashakaga kubaka Uburusiya bukomeye, buvuga ari kumvikana mu baturanyi babwo, ndetse bidatinze agira amahirwe. Amakimbirane yabaye muri Chechnya kugeza ubwo mwaka w'1999 yageze ku Burusiya, agwamo abantu barenga 300 mu mijyi itandukanye y'Uburusiya irimo na Moscow. Aya makimbirane rero yaharuye inzira ya Putin. Icyo gihe Putin wari minisitiri w'intebe yavuze ko abakoze ibyo bakwiye kwitwa imbwa, ndetse atangira kuvuga ko agomba gusubiza ku murongo Uburusiya. Abaturage rero batangiye kumujya inyuma batyo. Mu Kuboza mwaka w'1999 Yeltsin yareguye. Ako kanya Putin afata intebe, aba perezida w'Uburusiya, ndetse muri 2000 atsinda amatora n'amajwi 45%. Akigera ku butegetsi yatangiye kugenzura babakire 6 bari bakomeye ku buyobozi bwabanje. Ahera kuri Mikhail Khodorkovsky aramufunga. Icyo gihe umubano wa Amerika n'Uburusiya wari mwiza cyane ku buryo Putin yajyaga mu kiruhuko ari kumwe na perezida Bush. Ariko byatangiye guhinduka ahagana muri 2008 ubwo Uburusiya bwinjiraga muri Georgia. Gusa icyo gihe yari minisitiri w'intebe, kuko itegeko nshinga ry'iki gihugu rivuga ko nta muntu ushobora kumara ku butegetsi manda zirenze 2. Hanyuma igihugu cyayoborwaga n'inshuti ye Dmitry Medvedev. Uyu mugabo rero yakunze kunenga cyane uburyo Amerika yinjira mu bibazo by'ibindi bihugu nka Libya, Afghanistan, Iraq n'ahandi. Muri 2011 yongeye gutorerwa kuyobora Uburusiya, akomerezaho mugenzi we yarageze. Mu gihe Amerika irwanya perezida wa Syria Bashar al-Assad, byaratunguranye ubwo Putin we yaramushyigikiye, anamutera inkunga y'intwaro n'ibindi.
Mu gihe cye rero Uburusiya bwubatse igisirikare gikomeye, bukora ku buryo bushobora kwirwanaho hagize ubutera akoresheje ikoranabuhanga, ari naho Amerika yahereye ibushyira mu majwi yo kwinjira mu mabanga yayo arimo n'ay'igisirikare, bigera no mu biheruka mu matora muri 2016. Uyu mugabo rero ni umwe muri babiri ku isi babangamira inyungu za Amerika. Muri rusange niwe n'Ubushinwa. Gusa iki gihugu cyo muri Aziya si umuntu ubangamira Amerika, ahubwo ni uburyo imiyoborere yabwo yubatse, n'undi waza byakomeza gutyo. Vladimir Putin ni umwe mu bakuru b'ibihugu barinzwe cyane ku isi. Uretse kuba ayoboye kimwe mu bihugu bikomeye mu bya gisirikare, igihugu cye ni kimwe mu bizonga ibyemezo bya Loni mu kanama k'umutekano, kubera ko ahanini bitavuga rumwe na byinshi mu Burayi na Amerika. Putin arindwa n'umutwe udasanzwe w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu, ubarizwa mu rwego rw'umutekano rushinzwe kurinda abayobozi bakomeye mu gihugu. Ni umutwe rero ukorera mu bwihisho, kuko amakuru yawo agaragara hake cyane kandi ntabwo ahagije ku buryo wamenya ibyaye. Uyu mutwe uzwiho kuba ugibwamo n'abasore n'inkumi batoranyijwe, bagaragayeho gukunda igihugu kurusha abandi, kandi bakaba biteguye kugikorera. Kwinjira mu mutwe urinda Putin ni amahirwe adasanzwe. Hari byinshi bigenderwaho, iyo ubuzemo na kimwe nta kabuza usubizwa inyuma. Putin rero yubaha bikomeye abamurinda, arabubaha ku buryo abasuhuza abavuga mu mazina. Ntacyo ashobora gukora batakimutegetse nk'ikimenyetso cyo kububaha, kuko nawe yigeze kuba mu rwego rw'umutekano w'abayobozi bakuru mu Burusiya mu myaka y'1990. Putin rero wari uzwi nka Platov mu gisirikari, agenda aherekejwe na moto 6 zigenda imbere y'imodoka ye, 4 zigenda zikikije imodoka ye n'izindi 2 inyuma. Aba kandi aherekejwe n'izindi modoka ziri hagati y'5 na 7. Abarinda Putin baba bafite intwaro zikomeye cyane bagendana nazo, ku buryo zibafasha mu gucunga umutekano mu buryo buri hejuru y'ubundi ubwo ari bwo bwose muri iyi si. Abifuje rero ko nagaruka kuri uyu mugabo, nizere ko volume zose mwamariyemo, twumve amwe mu magambo yahindura ubuzima yavuzwe na Putin muri iki gice cya kabiri. Putin yaravuze ngo bavuga ko ikinyabupfura gituma umuntu agera kuri byinshi bihambaye, ariko njye ndakubwira ko ushobora gukora ibihambaye kurushaho ufashe icyo kinyabupfura ukacyongeraho intwaro. Putin yaravuze ngo kuri iyi si twese dusa naho dutandukanye cyane, bamwe ni ibifi binini abandi ni udufi duto, ariko igihe cyose dusenga Imana tuyisaba imigisha, tujye tuzirikana ko ijya kuturema itadusumbanishije. Umukire n'umukene basenga bitandukanye, ariko baba birengagije ko Imana irema itabasumbanishije. Putin yigeze kuvuga ngo akazi k'itangazamakuru karashimishije cyane, kameze neza nk'akazi ka ba maneko. Ubutasi n'itangazamakuru byombi bishishikazwa no gukusanya amakuru mu ngeri zitandukanye. Putin yavuze ijambo rikomeye ngo uruhare rwa leta si ugushyira ubuki mu gikombe buri gihe ngo abanyagihugu banywe, ahubwo rimwe na rimwe uruhare rwa leta ni ukunywesha abanyagihugu umuti usharira. Aranavuga ngo ugomba gukurikiza amategeko buri gihe, waba urahagaragara cyangwa uri mu bwihisho. Burya umunyabwenge ntakenera amategeko ngo amugenge. Umunyabwenge akora neza amategeko yaba ahari cyangwa adahari. Putin yaravuze ngo igihano cya mbere kibi no gufungira abantu muri gereza aho badashobora gukora. Ntabwo mbona ko dukwiye gushyira abakatiwe bose mu bigo nk'ibi, aho abantu babuzwa gukora. Putin yavuze ijambo rikomeye ngo ni ubuswa kwicuza, ariko n'ubujiji kurushaho kugwa mu ikosa ryatumye wicuza.